Frederick Asari, Muhammad Kamara, Fatao Seidu, and Afenso Benjamin Chum. Na Mamemo Asante Roko goalkeeping department, and so Abaso open department at this season. O my consistent, no my present. Ediama Asante Roko team ni biye pa. Injuries and shedan how mu bebra. Asante Roko goalkeeping department, always be an overco training ground. Now four goalkeepers in Yano. Now omonso ewo training ground. Tiendra omonso full training. Offensive defenders, yenya Daniel Adrain Ejete ewo training grounds. Eda offensive Abrantia your friend Kwesia Sante ene Patrick Esiedu. Abrantia friend Michael Sefa. Ansu Henry Kwame Ansu and Afenso Samba and Dongani Gilbani O'Neill where defenders are Omo Ansu etimi training no midfielders yenya Brantia your friend Justice Blay Abrantia friend Michael Che Jamana and Afenso no Abrantia friend Andrews Intimenu on Emmanuel Entry and Afenso somewhat Tinedu Omunyina ye midfielders are Endra Omu trainee Edema Asante Kotoko na attackers any wingers any nya Abrantia friend Eviche Bafo Sansona Abrantia ye friend Baba Yaya Fernando Wisdom Bassi Endra ononso etimi full training Afenso Samson Eduku training Albert Amwa and Kwame Poku Beye where any players are Endra omutimi training Lord Amwa Abrantia no stona ne ho enyanto no ntiendra otutu mrika kakra ena osan so ekotena nchen Akwesi Asante ononso training edru baby ononso ejai training enso ekotra nchen Isaac Minta Endra wentimi anye training Saka Dauda ononso entimi anye training because of injury Peter Akwa Amidu enso entimi anye training Abrantia friend Emmanuel Kote Endra no training na onim say Abrantia no waye surgery nti ononso entimi anye training. These are the problems what Asante Kotoko team nim how omo throughout the season the biano obo say about 4 or 5 players na omo nyina pra ma menka say Joseph Ablo Abrante no Endra ononso entimi anye training ewo Kumase Asante Kotoko training grounds enso ewo a ni nyina ye de ho nsem enso emao ene anope ewo Sompa 93.1 ene training no enso esan ebeto aso 3 p.m. and a training enso ebekoso ewo Adako Jache na eyade say Sunday Asante Kotoko enso ene Adriana Stars ewo Kumase Baba Sports Stadium enso etimi abaso na meka wo say meka che say uye Kotoko ni a eni gisem ewo training grounds paye they were emrante shooting no more scoring Sunday mi wogide say goals enso ebebantu ye Kotoko supporter Sunday mentena fie Vramu ewo Baba Sports Stadium na kohe adwuma Karim Zito enso ene coach your friend Prince Yawousu omonso aye from Tuesday enso ebabesi ene Friday on beye omo last training enso eho na ye wie ena ye tweben K5 former national chairman Edema Kumase Asante Kotoko chairman K5 ene ebusan say chairman na coach ase ebimania jese Yapam Dr. Prosper Nateogumu. Entino MCR4 yes. Moma ente chama K5. Matches inti woman in trousers. Na sasa ade no ebisi. Eme ko fast top gap coach badabia. And at first time we been seen. And there's only a Kotoko, only a show Kotoko, I was here demand. Yeah, the NC support you. And Koya Bekaiko in Swaniak. And no, former chairman, national chairman Edema Kumase Asante Kotoko, chairman K5, or say, and now they say, Obiania, no mono, baby, I'm not the other doing the Najana essay. Dr. Prosper Natogum and Penifo Eja de Quintino, Omudi Obiaba se Omehe Chia, Ejebre Dikaya, Ebisini, ABS Wokotokombe Bre, and so Elho. Na Eade se, Chairman Obin Seche, and so Eden Semga Crab, Etuja, or the Edikano or Chemo Pandia, Eade se, decision now, and Penifo, Eteki Yanede, timeline, na and Sheda and Yade, but in the interest of Asante Kotoko.
indiscipline there. Me pacha mo bedi nkan ama me chairman Obin Sechere the first voice the timing was wrong mama yentie no Timing there is wrong and so no I was a basa na important said a decision and when the supporters no the best almost say especially the incoming coach or starting the Duma and that's why starting the Duma the Benya Bosraman because on walker from afar no and on the recruit two players I want to Munina and you just know Munina now who have all blend or together and the pass answer especially position wise in the try certain position the certain players are partner former coach and so a former Ashanti region second chairman chairman Obin Sechere and a 72 January and Okasafa player indiscipline among for a complaining Kumasi Asante Groko team name indiscipline like I said footballers in Ghana all over the world when you are managing people are more diverse talents are now management adding a indiscipline a training medium a player quite me complaining training ready and baby I don't know even time of reporting, say, will be around 5 o'clock. Will be better as you leave. If you walk around Mr. Benjamin Obin Sechere. And it is San Semino and so etuja ewo Kumasi Asante Rokobobo kunum na chese player indiscipline there. Area se baby a bo football. Bia no player indiscipline and so nti na ye mpanyimfo no kwan befa so manage situation no and ubenya the best out of the players and so ensema koso na coach Kasim Mingle Okanse and head coach Edman Nations FC or the nsema tudwane ebusane say coach na money Kumasi Asante Roko abrantia your friend Razak Simpson abrante ne yehu no ewo agropamane so no say o abrante no wa back ne ho ato but we don't need to force him. We'll be out here. Coach Kasim Mingle Okanse and it is San Semino and so etuja efa omo captain Razak Simpson na yewie no and you say coach na Ghana for crown kika o say Ghana Premier League e bono enye competitive no say now first to four no her position no na and there's a points gap no and after so okwase wa I dey say her points gap no and na be say Ghana Premier League no very competitive. You watch at the table. Share the first four no. I'm going to for say. We are to my league, you know. I'm an IE. And no call down so. The microphone relegation, no. We you can go to relegation. Free about down, you know. So that tells you say it's very competitive. Very, very competitive. No, head coach Edman Nations FC Kasim Mingle Okanse and it is San Semino and so to January or Chemopandi Ghana Premier League no very, very competitive. As I said, as at now no first to four Obia Timiji League no Emani and our friends so Ore table no from there 12th position to the last position no obia timi corrugation and so emani and no ensema or the tuja na they say
Baseke Holy Stars omo head coach Abdullahi Ghazali mame ne mfonyini no na sisia no de se ukọ Ghana under 23 ono na ekoye assistant coach enso hono ma GFA fo nso etimi a confirm say Abdullahi Ghazali our head coach ma Baseke Holy Stars no de se U23 okoye assistant coach enso etimi de amomo na yenwura mo African school games ekoso University Sports Stadium eno Legon na yenini komo kakra endra matches enso etimi koso mo be mame emano results no na afen so yetimi edin komo Ghana enso ehemienu ema Benin omo entimi ante na no enso ena afen so Ghana ashe Malari ekamiensa Malari entimi ante ena afen so Morocco eshe Benin ekabako a omo enso entimi ante ehonoma ni nyina e matches a ekoso eno ebi ena yebo ekire enso etimi ede amount no na emema no enso afem no matches no say ene kwaye ade se Ghana eshe South Africa kabako Uganda eshe Algeria eka enai South Africa ema Uganda eshe omo eka 9 ena Ghana enso eshe Algeria eka bako miensa omo so entimi ante enti sabre no semi finals no emana fem no parents no say that Uganda and Morocco and so ebetimi abo semi finals no ena sa match no and so ebaso 3:15 p.m. A match no and so ebetimi abaso and afenso Ghana and South Africa and ebebo semi finals no and so afenso kopiemo mema na fema Senegal and Uganda and ebebo semi final first game and afenso Ghana and Tanzania and so ebebo semi finals no and so honomo na U15 head coach your friend Kwaku Danso on one assign coach and so Edema Bechem United on the same kakra tuja or say ade se samedie ure bona omo bone padia ultimate no trophy na nkasa and omo hwe ni mu say omo beje asi omo na so for the ultimate. I've said it once and again that we are going to win the ultimate. That's our target and we are working towards that, so we can assure you that we will win the ultimate. Eno Kwaku Danso head coach Edema national under 15 team ena afenso Bechem United ena Odesan Semino and so etujano na ade se ore Sompa TV ewo Facebook ena afenso Sompa TV ewo television so Ghana endra highlight no ena down screens ni so ye ne Algeria ye ball mo ekamiensa na chese bibia ekoye Edema Ghana enkwada na omunya emfie edunum na omonso ebobo Edema Ghana no eno ena wo hye no kama enso ehon mendro omu ye adwuma ne ye panti sabe ye begina so na afen so Ejekum Blanks Junior media fi7 no esia ama Cinco de Mario ede ye wuramu ewo amanone ene anope Cinco Orlando ade ache bia oh yeah ade ache bia show na so ne ye we obi ze ade ache bia atu nipa ne bre oh yeah enye easy sanity nti ade achi die na anya achi awie yes nti yenchi oba grace so oba adwuma yeah se kromu ha de oba grace no sisi Kasim Mingil se Ghana Premier League no wa wo betena fie unko venues abeka se Ghana Premier League kra nye competitive no udi agro so this is a cover venue bi anza no akon o da bi se league na ebo ne morning na yipia nya na Saturday ya Sunday ya Liverpool confirm o mo titles o ma but me just this all cover venue bi anza no akon hu ze dem so obi wo a ball no ono a onkohwe bi wo match venues enti onhu the quality of players a ewo Ghana Premier League nim and na obi wo ho nso a watete bi na ze no okeka bi sa na mom okọ venues a se ball no o hwe no ade o hwe ni e ka kire no two different team enti o hwe no wa hu say ball no kro mo ball na me kwa o manfo ka bibi different say na tie enti wo ko hwe a na bo say ampa Ghana Premier League quality no e wo soro ye pa na o ye na ya adwen no na say Ghana Premier League na French League PSG o mo je ne da be o
Omaji da. I think be some matches. Bundesliga omumbiemu 8 points. Bayern biemu 8 points. But Ghana Premier League 6 points. And no first to 4 for Bia Timiji. Aka 6 matches. Enti ya league ne dia amount for patronize. Okay, Orlando. Si go yenti o yen kwama no nemra. Yes, okay, Branson so ye kwama no ne na fe latest amano ne nsima no pe sakani na no. Ya de hunsam ngadi atodwa de matiefo wo dwumade ne so. Na mamen fonto onim se no Spanish La Liga. How say games ne beat me ba so nganura. Yenya CD lani so mo trafia ne Girona di bo ani obi a. E hwo ne kwa kana ba ko Sasuna. Enso ngachi Sevilla team ne so maka ba ko a. Wo Antimanti Real Betis team no. E hwo kana makoma kwenum ama Real Valladolid team no omoso ngati kana ba Atletico Madrid team no ehye kana makoma koma sama Rayo Vallecano enso nganti mati kana ba kokwa na no pai ya de won seminar no edi tudwa de matiefo dwumade so ni na no enso ngadi tudwa won seminar no ya de anonso ma etiefo na no penti La Liga results anura ana yenua ba Grace Adia bia so TV no so he live on Sompa TV live on Sompa 93.1 FM on Facebook and on latest na no ya de won some ama over tumade no so eno no pasia our tip up show no so na ya catch you say you from paying for a consider say Nyankopom aya aduma next season you for Champions League no adena kan say extra time no betima cancel na ade say bia game no ko na wie na etimi so awuram e draw anempo no etimi so etima travel na awuram e straight to penalty shootout o ama de me say kan say sia na say nya no nko a ana you for no consider you for consider some ponade say team sa mu free kroba akoso no ade say mu betima hia ade say matimi so awuram quarter finals wo eno so e normal ni na you for enso ngadi gu akoma won seminar no ya de eno so ma yatiefo ena no pai e wo dwumade so ni na no enso ade etodwa na yemfon to this ochina ana ade say awurama ade say Spanish Copa del Rey grand finale no e betu so ngatodwa bra Rama di team no ene Barcelona enso ngadi boni anya game kutokra na some two teams yemfon to da san abra omushiam au grand finale e Copa del Rey ni na no mame mfon to the Samadi team no ade say ngoma wini makoma ko anan ana bonse team no ngawini makoma ko miensa enti omushiam makoma ko enson e finals of the Copa del Rey enya gro ko china ngai makoma ko nwotwe a omonso ngashia Madi team no e wini makoma ko anan ana fe bonsa so ngati wini makoma ko miensa ya wenim so china hwan ene betu so ngaje Spanish Copa del Rey no e de asi na so won seminar no ye dem anu so ma etiefo ena no pai mame mfon to say Eduardo Camavinga akwa kopra sa game no enya de say Camavinga e betu so ngai available adema Madi team no enya no ko David Alaba enso nganya available from Madi team na ye de sansama de tuda enso ngade matiefo awodwumade so yemfon to the Sabonse team no omo go so ngana Rafinha edin komasa obetu so ngai stand the contact no enso ngade ma Bonse team no na no pa yemfon to the so team no de some oko Bonse team na ana fe Rafinha omo kampan komodie no de bibia chesa bani peso stay na yemfon to the Sabonse team no enso apese ankomo man 1+1 in an Nanka Rafinha no man 1 year contract nanka sa 1 year no so nanka we say bia Rafinha mode bonus so ania nanka Bonse team na man another one nanso Rafinha a perfect 2 year contract o say o pesa Bonse team no amanu 2 year contract obo 2 years ni wie na say bia Bonse team na no mode mon so ania o munya ne kwa onu so bo 2 years ni wie na say no mode bon ngopa obeto so na open so a obetu so nga move on head free Bonse team na kwa no enso edie to de head him say agreement betima ya dwuma ama Rafinha so no hetim so ngasa new deal adama Bonse team no yet say agreement ni na Bonse team no enso nga pesa omo de 80 million euros asha boy no ono so nga release clause man no pai ye de sanse seminar no enso nga de tujara matiefo awodwumade so Alejandro Garnacho hey played Manchester United boboko no yemfon to say bibia kira sa Nyankopom nga ya doma sama transfer ne bia
boy no be pesa obeda na need free Manchester na tebobo konmako ina nsa akora ne fees obenya World Cup ne bia ba e wo benya ye pass obetima change club na bibia no enso ngatima ko ojitum pass sa o stay o Manchester na tebobo konma e bia na the chances of playing no e betim so nga limited ye pa ono so pesa World Cup e be koso e won United States of America Canada ana fe Mexico ni na no obetim so nganya kwanya kwasia kan adama Argentina sa team no ante the ATN sa summer transfer ni bia bibia chasa Alejandro Garnacho so no e betim so ngada na ni e de free Manchester na team na kono enso nga die todwa na yeguso Manchester na tebobo kono no abrante fansa Amad Diallo sa okopra me beto bia krasan kebia season band de kura na nya de sa Amad Diallo betim so nga recover na wabesi akadema Manchester na team no anopa dia etin sa bo no wato no amam de ensa kakra ne sa bibia tutoma na season na sa ebia next week on abrante ya ye fon sa Amad Diallo so no ebetim so nga she training ase adama Manchester na tebobo kono ni na no enso nga die to dia na no pai ya de sansa made mamo na on se beto de sa Pep Guardiola one na wife friend sa Christina Sarah on se beto de sa Oma Jayane sa ama jasan samne beto de sa enokura kan bi na Pep Guardiola no na modern bomb na o city no man koye aje so bi a chi city boboko na omo shawmani ade no na ma info to de sa on se Easter break no Pep Guardiola ebo modern na ni chire ade se Catalonia kromo ama ya se ngone ne wife ya fone se Christina Sarah no omo koshia ngadi nkomopi anopedi ense kenesa has a change of man na ya todwa the ense kenesa Guardiola ana na wife ni na ya jatum se omo so na pesa omo back na pono aware no mbeto so na bibia no enso ngati koya na no pai ya de sansen na no enso ngade matiefo wo dwumade ne so na yemfon to se ba mu nchitim no omo so ngaguso ene Leroy San Edin komo ye pasa Leroy San betin so no I stand the contract until 2028 sina bia Leroy San betin to so na wosia kan adama ba mu nchiboboko na ni na no enso nga dia banti se bibia sesa Leroy San beto so no wosia kan enso nga de ma ban buboko na anopade sansam ina enso nga de matefo e wo dwumade so emfon to desa on se chance manager na ye fon Enzo Maresca wadi yellow cards makoma yensa enso nga de ato so na sa 3 yellow cards owura no enso nga timadi ni na emfon to desa nyankopon ya aduma weekend Chelsea game am ngomani Everton ebono de atene se omu goalkeeping coach ye fon se aya Willy Caballero ana betin so ngatra bench ho na watime coach Chelsea boboko na bra weekend ngomo ani Everton team ne de boni anono pai ye de sansen seminar no enso nga de matiefo ewo dwumade so ni na no enso nga de todwa na memfon to desa ukokon kaka form Champions League ne ma on semi finals na first leg no enso nga timi todwa de atene se Vancouver Whitecaps for enso nga ba moden ati Inter Miami team no enso makame no a omoso nga timata bra na la na message na musi akan omoso nga lusu tunila ya de sansen seminar no enso nga de banamo when your first leg when say ebi a second leg ni todwa Inter Miami team no ebetim so ngata na deficit no no matim so ngato so no matim so akoma ni manano pai ya de sansemi na no enso ngade ma modwumade no so na ai tia no boboko no mo enso ne Karim Benzema enso ngati madi nkoma kwache yepa se bibia sesa Karim Benzema no ebetim so nga stand the contract no until 2027 enso ngade ma ai tia no boboko na no pai ya de sansemi na no enso ngade ma mun ejina so no pai amano ne sema ebo no nyina de sia ebo 9:30 ya behia our full time no so yakramo. There's nothing worse than your multi-bet missing. But nothing